guys. Ya, ora la uma ni kau sanga. Lua fe was folo. Ko yo siangan ka ko fa fi ya ku de. Lua fe kas. Por ha fo isa ngaya bere aso ngaya. Ka ko ke pa fo ila ere fe de fo dunga resolution ma meu. For langa isi mais. O so foi desse uma coisa next year no more drinking, no more smoking. Pungai for this. Kau sanga fo, ora de ko spend le ken el pingo. Fa pu ko pe tru e fe de ma, fa poi ponga mal epo. Ko kungira ma honeymoon de tau mesina. Ko fai de fai nga hatchy. You know, for a kid laid the whole weekend. Ya, eu sou me disse uma coisa. Ya. Next year ora ma ko fa silimi de ken ko anga le chin ko anga savali. Ya ko mau mai la size 12 le, ma sengo of ko nga miki foi de. Ya, and on. Oka. Hao nga mau furfulang. Ki fai kwa ya la busy ya. You know, if I Samoa, umi se mianga 2 weeks. Kuru vai aso Ma fia pasi au yang wari ya ko foi yo de fa fingi e fai ronga ibi, fai ronga life kuan. E ma fu mai. Ore oso aka ma fai e ku re mia do ma ide se mia ma keeping ama unia. Ore foi pur lima umai. E ma kwa ku keeping boku le lo koreana fai kakala ka mui tu face ku pa ku. Ku le mia ngal. Ala life foi pising se ku re su de mia ku wai kam fe ku na mia. Ku le fa ko alua. Ia, and to wrap it up. Se come fai ko ame de rokuma. Ave ko ora mo Jesus spirit. Ora le na kare ngai mia. Ai kwa de mira. Poi a fiume a Yesu, fai a mio, fai cacala lo coreana, vie. Ya, before I if I fo kala ma bubi fo. I awaro okay, I don't care. I finish.